Reka Banja, koja izvire iz Petničkog vrela, posljednjih dana je zbunjivala javnost, ali i stručnjake neuobičajenim poniranjem pa onda ponovnim pojavljivanjem na površini. Znalo se da je to reka ponornica, ali njeni nestanci sa površine zemlje su trajali uglavnom nekoliko minuta, retko duže. Poniranja koja su se u posljednje vreme dešavala bila su i po nekoliko dana, a u jednom trenutku se pojavila i 50 metara niže od dosadašnjeg toka. Najviše problema su imali oni koji su njenu vodu koristili za ribnjak, kao braća Petronijević, ili pak za pokretanje vodeničnog točka. Oni su se ponovnoj pojavi reke Banje najviše obradovali. Dešavalo se nekada omanji možda po 3-4 sata i onda protekne uvek mutna, krene. Međutim, ovo 3 puta je bilo prvo 2 dana, pa opet 2, ovo sad je bilo 6-7 dana. I za čudo pojavila se ispod ovog izvora jedno 50 metara kod jednog komšije tu na bunaru, gde je bunar bio, tu sam dolazio, video 3 cevi, ogromne fi, možda 100, kroz njih je voda išla, evo sad sam išao da proverim, sad je gore nema. Verovatno je negde začepljenje postojalo i ona je dizala vodu u viši nivo i našla neki novi put njoj da je protekla kod tog bunara i kad je to sad probila, čim je mutna protekla, znači da je imala zastoj neki. I hvala Bogu da je protekla ponovo. Sad, da li je priroda, da li još nešto postoji, ona potiče negde iz brda, a gore postoji majdana nekih sad, da li je miniranje, Bog da li još šta, ali verovatno, ne znam, ne bi, onda je ne bi bilo nikako, verovatno. Sad, ko će ga znati, da li je priroda, što kaže, priroda je najjača sila. Supruga mi rekla negde u toku noći, ali je podigla nivo, htela da prelije u dvorište, podigla nivo, valjda je došao odjednom taj talas, kad je ona probila negde i našla svoj put. To je bilo negde noćas, valjda u neko doba, možda 3-4 sata u noć. Po priči njenoj, ja sam bio na poslu, nisam bio tu. Sad, nek teče, tekla je tolike hiljade godina možda, pa nek teče i dalje, valjda će biti. Tu sam ja 60 godina, ajde 10 godina da i dete sam bio, ali 50 godina tih pamtim. I malo oscilacija nestane, malo dođe kad su kiše velike, digne nivo i onda negde u kraj leta, ovako negde avgust, septembar, oktobar, tad ona valjda kad ne padaju kiše, najviše tad ima problema sa vodom, tad ona omanji nivo, ali ovako ova 3 puta što se desilo, to nije bilo nikad. Za 50 godina nije bilo nikad. Pradeda je moj kupio 911. godine, isto od Radosavljevića iz Pauna, i još bila iz Beloševca nekih Lazića, Papejića, znači sve od nas 4 familije po 100 godina i više od 100 godina, znači 400 godina unazad se zna čija je bila i vodenica postoji na tom mestu. Hidrogeolozi sa kojima smo razgovarali kažu da bi trebalo još neko vreme posmatrati ponašanje reke Banje, ispitati okolni teren i promene koje se dešavaju na njemu, pa tek onda dati procenu nestajanja i pojavljivanja rečnog toka. Dok se snimao prilog ispred Petničke pećine, nivo vode se smanjivao i pojačavao za 10 minuta.